Desperado. Napalabas, inistorya ni Melchor ken ni Lydia ti inaramid ni Josie ken ni Ismael. Naklaat ni Lydia. Iti sabal niya bangir, masaksakitan meten ni Andrea. Gapu, tasan unay ngas asikaswan ni Warren. Kabayatan na. Agpakpakadamat ni Ismael ken ni Melchor. Tasan kumanga agawid iti Sabado. Tamapan nakasarita iti personal ti inana. Ngem saan nga intulok ni Melchor. Imbaga na paikit di alipatan na meten ti inana. Gapu iti dayta. Dimagsan ti rikna ni Ismael. Ket saan asimrek iti klase na. Nadlaw da Alvin kani Karen dayta nga inaramid ni Ismael. Inawagan da nga rod ti baro. Imbaga meten ni Andrea ti marekrik nana. Gapu iti aramiden ni Warren. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Amon, kun kunak paikit din. Adi mila kuman impapaaramid dayto a swimming pool. Tanagsubli akla kuman ijay abroad. Anya, taapay mat. Imbes kit di amaragsakan ka kuma. Hanggang apay ngay akasta kamutan, mare. Wan, makaparagsak nga agpay sa ti kasta, mare. Ngam amom, ad-adda masaksakitan kan umapapalak no kasta ti makitkitak. Anya? Ngamin, adda amin asa nga pamilya. Ultimo katugangan da, wano manugang da kat kadwada. Ngam siyak, mismo nga asawak. Awan pa yan ti panawan na kanyak. Unay kalakit din ay mare. Apay, idisak ba yan nagasawa kayo? Imposible mat adi nakaimpasyar. Uray na minsan la kuma. Imbag tempalagip mo dayta. Amok nga amom. Noan niya tinagbalin a sitwasyon mi idi kiniwaren. Uray no dagiti dadakkel mi lang ang tinagtutulag para iti panagkalay sami. Ay ayatak ti asawak. Nga mas daawak. Tanagbalbaliw matal na. Di ka ngamin agpanunot iti madimare. Amumat, adda trabaho na ije syudad. Uwan, maawatak dayta. Nga, nukas ta kumamot a day off na. Agawid. Tapno, adamot panawon na kada kami iti anak na. Kumare, ni, sumipngetan. Agpakada akon. Ha? Apay, numaturo ka lang dito, Lydia. Ha? Ay, ipasensya kan ngam adda nga mintaraken ko. So nga, ano saklaan ti agawid. Sana bale, masapa akmanen nga umay inton bigat. Nasipngatan ka pa higit din, Karen. Sikan tumot ngamin. Nuwapay-pay lang ay may ka-EG boarding house ni. Si kamot, pagtandanagan na. Saan mo't Basta inton bigat, sumurakan ha. Kitaan to. Sige. No di ka sumrak. Mapanak manen ija boarding house yo. Ijayak nga agmalmalam. Uray jak meten sumrak. Anya? Oh, apay nagkatawa ka. Sige man langan. Sumrag kak inton bigat. Ni, dandanin map na tilugan. Mapan kakit din. Tagawid akmaten. O sige. I-text kan tulangan inton bigat. Napakan kon kiparod ko. Ay nakunak no adan ni Karen. Awan pa'y matlagayam kat ni Rabiin. Ay, una yun ti anak ko tapag dandanagan nakakanayon. Ay, nasaya at tadan. Apay anarabian ka si Mang Pat. Pasensya ka rin, mama, ha? Ada nga min insambot ko ngay naramid di pagadalan mi.
Iso narabyanak. Sigurado ka? Wan, mama. Ay na anak ko. Amok amarigaton ka iti panagadan mo no kasta aminalam nga agawid ka. Iso aji kunak. Ura agawid kan iti ayan ni papam. Mama? Ibagbagak laang ti pagsaya atam. No, kayat mo. Kabailakmat, mama. Kanjak kayat nagmay-maysa kayo dito eh. Ala, no day tati kayat mo. Sige. Ang kangarod ag sukatan. Tagid asarakon, apaman ang makasukat ka. Aday bagakan ka, Alvin. Kahit sapay ko ma. Tadi ka ungat, ha? Anya data? Imay ni Karen iti aldaw. Anya? Di, kahit na asawan. Saan na nag-eskwela ni Karen? Itilaan ka no may sa subject na. Ay, daitanti ko na, Ismael. Amo kon ti makagapo. No apay nga imay dito ni Karen. Alvin, Iso nga oray no, dadadagsan na parikotyo. Di mo ko mairaman ti panagadal mo. Oh, kita pati ni Karen, mairamramanin. kasanumot namin. Nagrigat lang aro dun ti adda pa nagbiyan. Kas day pa lang ti mapaspasamak iti pamilyami. Tiket di aramidam, ikamang mo kini Apo Diyos. Idawat mo. Asapay ko matag kinawatan tumatlang dagiti dadakkel mo. Awanan bro. Kas ladjakon patya na mapasamak pa'y dayta. Gapiti kas diyang inaramid ni nanang. Ngay sumati pagsaksakitan tinakam ni tatang. Di ka mapukawan itinamnama. Adak ditan. Kas ladya kiniddaw ko ni tatang. Imbagak adyak kumagawid intun Sabado ijayan tayo. Tamapanak ijayan ni nanang. Tainak ko makasarita. Hanggang, Ngaman niya. saan ngay manugot ni tatang? Medyo makapungtot pa eh. Kan imbaga na alipatak ka no ni nanang. Kasta ti imbaga na? Ala, sana na dahi tati pagsaritaan ta bro. Masakit anak lang. Basta di ko na ka. Pasensyakan, doy may ni Karen. Gapoy ti naramid ko di kalman. Da kayo ti aking balay. Ket, jak pa yung pakpakamukan ka dahito eh. Maawatan ka, Ismael. Si Kamet. Apay. Anyat pagkungkunam kanyak. Istrikto. Tapnon mom. Impilang kan akabsat. Nakaturugan ni Karen. Amo, nabannog iti panagbiyahin. Ipilit na mo't ngamin ti agawid amin na lang. Nairuwamak mo tin nga uray agmay may saak dito eh. Sana bali, tadamot na Melchor kan Lydia akad kaduak. Ha? Ni Warren tumawawag. Agyaman, nalagip na asawak. Hello, Warren. Agyaman na tayo mawag ka. Kumusta? At nakadimot lang na itulong diyang paramit tayo rita swimming pool, Andrea? Dakkel, Warren. Nagadun ti umay ag-swimming. Masaya at nga ron no kasta. Kaya't kumusta amat ni Melchor? Hararami din namat lati trabaho na. Wan. Awan ti may bagakan ko na, gaputan nagagat. Ay, gayam. Impaminti parot iti ayan ti guardhouse. Ibaga ma, tabantayan na husto. Ang mga no adamang takaw iti daya paro. Awan, di ka madanagan. Awan gayam. Aday nalak amay sa janitor. Tapno adda kadwa da Melchor kan ti anak na nga aglinis iti swimming pool. May salaang tinalak. Tamakatulong mo ti anak na nga aglinis no kas na Sabado kan Domingo. Tawan ti klase na. Kan adamat ni Marilydia. Sige. Makamukan no anya ti pamayam dita. Todo siya. Talaga dya akong masango dita.
tama kumikumak iti trabaho. Agawid ka kumamat, oray sag paminsan laang. No saan ka makawid? Uray si kanton ti agpasyariya pagnanay da. Nang runa, katadamat may sa negosyok dito syudad. Ha? Adda negosyom dita syudad? Anya ang negosyo? May sapay numan. Inlako kanyak ti barkada at ngakin kukwa. Ta agabrod da kanon. Kat dakalmat ti maganan siyak ditoy, Andrea. So di na ko na namnamaan nga agawid dita. Ta damat tanas asikaswak ditoy. Ala, anya ang ingarod. Di ka madanakan. Siyak ti makaamon ditoy. Mangan ka iti husto nga, Blue Leia. Ta sigurado, adumanen ti umay mang picture kan ka inton madamdam. Oh, adti ti bukal ti mais. Ay na, talaga ang mabisin. Nagmayat ti panangan na. Hello, Blue Leia. Hello! Ay na, talaga ang nagragsak ka kasarsarita day ti aparot. May mayat kumapay na da baby. Taiso ti isurok amakisa o iti parot. Awan mat ngamin. Andrea, apa di ka pala mapanmangan? Ne, si Kamat Melchor. Kalkalpas ko anangan. Tamok, inton madamdama. Adumanan ti agsangpat a customer. Sigurado dayta. Adun tumanan ti mang picture kini Blue Leia. Iso ani, pakikit-kitam anay imbaga. Kitaam, tani, saan atila ipakpakanda? Well, di kagdanag. Talaga bantayak na itaparot mo. Mala, ingkakat mga nawin. Ay na, nagadumanan ti tao, mare. Kasla syudad metem to'y baryong ayan tayo. No kasto'y kaano ti tao. Wan nga ron, kasi kumaka na yun, Mari. Ay na, malipatan ti problema no kasto. Problema manan tinaibagam. Oh, kita ang. Adda babae anapintas, anapan ijayan ti parot. Sigurado, agpa-picture dayta. Huwag kang paiso. Kita mo. Ay, ayaban na ni Melchor. Kita ang taman na niya teramida ni Melchor. Ni. Isugayam ti ayaban damang picture kada ko ada. Huwag kang paiso. Mala, umay ka man kiti. Hinta pa agmerienda. Umapalak lang ang numakikita ti kakastaboy. Ala, umay kan Mara. Sigurado ka? Awan importante nga ramidam, Karen? Awan. Iso nga agpag na pagnatakit dito'y parke. Agawit tanto yung madamdama. Sapay ko, ma. Tadin to agbaliw day tapan nang ipatag mo kanyak. Kunak lang arod. Saan to ang mapasamak dayta? Noandala ko, mama, mabalit. Uri saan ako nga agadan. Agpampanunutak la ko man. Noan niya negosyo ti bangunan. Angem, kastoy tumot ngamin. Saan man nakasta ti ibagbagam? O may kakit di. Ija ti papananta. Oh, Mare, handa ka makasawa bilit. Mapanak iti ayanda. Habang ano tilakit di itadakang kanti. Narigatan, makabasbaso lakpay kiti. Kahit mo timangan, bilit. Dito yo. Sir, pangasyo. Di ako mapakpakan ng dayta paro. Sana basta-basta tikang kanon na dayta. Iso, pasensya kayo. Di ako mapakpakanon. Ano kaya to di kasari tayo lagan? Pasensya ka namin ko, ha? Kunat mo, mabalin nga ito daytoy. Saan, sir? Sa baling amin tikang kanon na. O sige, agpa-picture kami langan. Iti abay ti parot. Uwan, sir. Isot kayo tiyo. Munto nga rin ta kamera yun, sir. Tapicturan kayo. Pari Melchor, nakaragragsak kita dito yan niya. Nagado ti umay agpapapicture iti ayan ni Blue Leia. Uwan nga, Rod.
Sapay, ang kakatawad ng mga dangag sa utiparo. Maragrag sa kanda ngamin. Kan uray si ka. Mairamraman kamot na mapitpitsuran. Huwag nga ron. Diyak kumakayat agam ipilit naman. Ano sa kun Mayat kit di Ang kita ang mga nadamanan ma-inlove kan ka. Gapukan ni Bloleya. Sumardeng ka man, Marilia. Na. Ito ang dagiti sumungsungan na. Oh, nagdadangkaw kan. Nagpipinta sa babangasan ay. Huwag nga Rod. Sigurado. Umay daag pa picture dito ayan ni Bloleya. Ayan, matibag pagkayo ang makasaw aparot. Ha? Mari, sikalangan ti makamukat ako at mapanak man pahili sila. Napahanan ni Pare Melchor. Hello, sister. Ayan, de parot ako na ang makapagsao. Kwa, day taman. Day tao. Ay, kita man mo talaga makapagsao. Kasaritak man. Sige, kasarita yun lang. Angam di pakpakanan Da kaminton ti makaamo amang pakan. Saan kami na basta-basta tikan kanan dayta? Ha? Uwin, sana parikot day tama na. Sige, panawan kayo pa'y nga ron. Mapanak iti ayan ni Melchor. Panawak pa lang dagitoy. Kunak nga awagak ni Lydia. Awan matgaya man load ko. Inakagload. Tapadasak man ti agpatulong ka ni Lydia. Sakbay nga ituloy ko ti pampanunutak nga ramidak. Kat na matulungan nak. Agabrodak langan na. Amok? Uray kas jay nga awanan asawa na. Amok nga dadakkel nga ornong na. Taad da balay da nga ipapaabang da ijay syudad. Awagak man nga agpaiso, barang matulungan nak ni Lydia. Apay ngay mawag ka, Andrea. At napatig nga ibagam. Awan matkit di. Kaya't ko lang nga ibaga. Nagado ti tao ita dito ayan ti swimming pool tayo. Day talaay. Wan, katamom, ay na. Kayat datag papapicture iti ayan ni Blue Leia. Kunak man wad na napatig nga ibagam. Ha? Nikat saan ka nga agungat Kasano? Kat nagaduti sa sikaswat. Awan mat gayam napatig nga ibagam. Saan ka lakuman ngay mawawag. Mataktakak lang. Sige, bye. Warren! Warren! Una yan. Inadab ng ti cellphone na. Talagang awan ti ganas na ang makisao kanya. Mumaluman ka rin. Agawitan. Itulog ka hindi paradaan. Amangan na marabyan ka manan. Uwan nga paiso. Ang mga nagungat ni mama kanya. Narigatan. Amo ka din ta papakan mamang ti relasyon ta? Saan pay? Tadi mo mat ngamin kahit nga ibagak. Apay, kahit mo tay bagakon? Ay, sana. Pangasim. Di mo aramidin dahi ta ka rin. Mabainak. Kun saan pa mo't asigurado. No data talaga ti agkatuluyan. Unay kamatan. Apay, awan pa nagtalap mo kanyak, ha? Di ka gut Pasensya kan. Kun kunak lang dahi jay. Sorry. Kundi sorry ka pa'y dita. Gusto nga Roden. Di ka nagungat. Tirumpen ko ma. Kat agragsak ka. Kasla itay. Ngamitan na kami suot kan. Sigamat namin. Tila ibagbagam. Ala, umay ka nga Rodan. Itulod na ko ni Dya paradaan. Agawid tan. Kumusta? Hanyangay mo timbagbaga dagay bakla. Sika Idi nakitam Dya bakla, pinanawan nakmatan. Diyak ngamin kayat ti makisang o kadakwada. Ang nubabalasang, kayat mo. Ay, kutuan mo ta. Ne, mabitlaan, adaw mawawag. Limit bakot mo, Melchor. Isa ko mawawag. Ano?
Sumbata mo, kadagdag man nun niya ti pagsaritaan niyo. Sige. Hello, Mare. Kumusta kan? Imbag man, tanalagip mo timawag. Itaman pay. Juan, akat? Ayan mo ita, Mare? Ada kita dito ayan da Mari Andrea. May sak akatulong da. Aglutluto ak ditoy. Agpatulong ako makan ka. Katsapay ko mata matulungan na. Oh, anya da ito, Mare? Mare, amo, adadakkel nga ornong mo. Tada ipapahabang yung abalay di syudad. Isa ano mabalin, pautangan na ko Takayat ko ti agabrod. Anya? Pautangan nga ta ni Lydia ni Josie. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, impudno ni Andrea ken ni Lydia, ngagsaksakit tinakem na, gapu iti aramiden ni Warren. Narabyan asimang pet ni Karen, het nadlaw na, akas la makaunget ni Andrea. Imbaga na payen iti anak na, nga agnaadlaengen iti ayan ti amana. Panag anakas daawan ni Karen. Kabigatan na, adumanen dagiti customer da iti swimming pool da. Inyawag ni Andrea dayta ken ni Warren, ngem nasakitan lang daytoy, gapu tasaan nga ingkaskaso tinaud-udi. Iti dayta met lamalan, naragsak nga agsarsarita da Lydia ken Melchor, idi mawag ni Josie. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Desperado. Amok, adadakkel nga ornong mo. Tatabalayo nga ipapaabang yung iti syudad. Isa anong mabalin, Mare? Pautangan nakman pa'y? Takayat ko di agabrod. Ay na. Ay, pasensyakan ha, Mare. Amumet. Agad adalan ni Alvin iti kolehyo. Iso nga eksakto lang mati maalala mi iti abang apagadal na. Di ka naglibak, Mare. Amok, adadakkel nga ornong mo. Sana ba mabayaran mat lang, basta maka-abroda. Isa pa nga, sinte pabuludan na kuma. Maawatan ka. Ang pasensya ka la kuman. Talaga nga awan maipautang ko. Unay ka magtan. Diyan ko nga ruden. Eksakto nga usaran ni Alvin ti maururnong mi iti abang. Isungarod nga adaak dito ayan da Mari Andrea. Ada dito'y nilakay mo. Dito'y matlang agtrabaho. Anya? Wan, Mare. Ada ita dito'y ayan ko nilakay mo. So ano kayat mo? Umay kakit di dito'y. Agsinublan kayo kit din kanilakay mo. Dak kayat! Ne. Apay ngay ang makapungtot kamutan, Mare. At dagayam dita day talalaki. Mayat siguro. Mayat tilangan-langan nyo dita adwa. Ne. Aguray ka man, Mare. Apay nga yakas tamot ti taray ti saong. Anya ti kayat Siguro. mo. Iso akas de akanayon nga masipnutan nga agawid. Idi ko na nang agsapsapol iti trabaho na. Tagayam, sika ti paspasyaran na anya. Ay unay kamutan, Mari Josie. Uray siyak agayem mo, pagsuspet saam. Awan gonggunam apag patulungan. O sige, itid ko na ito'y cellphone kanila kay mo. Taagsarita kayo laangan. Oh, anya ti bagam. Talagang awan mo dong nga asawa niya. Isong matlagayam adi mo as-asikasuan. Uno iporsige ti agsapol iti trabaho. Taday tamad gayam alidya ti paspasyaram. Ha! Awan mo dong nga asawa. Nagalas matan ti kasta pa nagsasaom Josie. Awan relasyon mi ken ni Lydia. Iso nga da kami ita ditoy, tatrabahador kami. Trabahador tarupam. Isong matlagayam ananagsandirik nakkan ka.
Kadagayam kasta nga arami dyan, tiray tali dyan. Ay, ada ka lang dito, kinabkabil ka kumankan. Awan kong kunam nga asawa. At dapay kan ka. Di ka agsao iti kasta, Diyos. Damo. Iso nga ultimo anak mo kat linipat mo. Takayat mo asubyan ni Warren. Melchor, gusto daytan. Umayin dito ni Andrea. Bayan na lang, Mare. Kahit ko kasarita man, dito yung babae. Yada yung palangarot ti panagsarita yo. Umayin dito ni Andrea. Jack, kayat amangag na ti panagsarsarita yo. Pangaasim, pare Melchor. Sino ti kasarsarita ni Melchor, Mare Lydia? Kwa. Ti asawa na Mare. Ni Mare Josie. Oh, naimbag man ta nalagip na mutlaan ngay nawagan ti asawa na. Wen nga rod. Saan lataan na saya at tilinangan da. Apay ang naibagam ti kasta, Mare. Kasano, oray iti cellphone, agbimbinog kaw da. Anya, Wen Mare, kan talaga adakkel tinagbaliwan ni Mari Josie. Amom, siyak ti imuna nga inawagan na. Ta umutang ko makano. Ngam idi imbagak nga awan may pabulod ko kan kuana. Makaungutkit din. anya. Ay, una yan ni Mari Josie. Kan pinagmadi nga imbaga na. Kuna nakit din nga da relasyon mi kan ni pare Melchor. Anya, Agburak nga ron ti darak itay. Ang impagpagapukla kan ni pare Melchor. Kan ti anak da. apay akas di matan ni Josie. Apay nga ta, Mare. Nagagayam ani Warren, ti pagimimunam. Iso akas taka. Sana ka gimimon. Ibagbagak lang ti maobserbara, Josie. Taurag sinubyan kayo, awan anyaman na kanya. Naglastog kan nagsasao. Pudno mata. Tauray ko nakaornusan tayo dito aparikot kat di mo matlaang kayat. Isotap no malpasan ti parikot aglinipat ton. Talagaan na po kaumatan ti panagayat ko kan ka. Nasaya! Awan matan panagayat ko kan ka. Napilitan aklang idi anak ikalay sa kan ka. Nagalas kang Josie. Taging da ita. Ni pailang Warren ti ay ayata. Oh, Iso nga ipagamatan iti anak mo, tadinak matan awagan. Aglilin ni patayon. Nawatam? hello! Hello, Josie! Inidap ng tisal ko na. Wanan ba'y na babae. Talaga nagalas ti aramid na. Duapay lang aming nga iso ti inasawag. Nadadahalan ti masakbayan ni Ismael. Ni, apay nga di matan agsubli dito ni Melchor, Mare Lydia. Wen nga rod Apay nga ta. Sapay umad adun ti tao. Jack mo't makita dita parke. Ni, apay nga Ay, mabit lang Mare ha. Tasapulak ni pare Melchor. Sige man nga rod, Mare. Tasyak pay lang ang tagbantay dito. Pare Melchor, apay nga daka dito'y ayan ti groto. Amom, berbero kan daka ni Mari Andrea. Kwa, Mare. Mabainakan ka. Pare, Kababayin dagiti imbaga ti asawa kan ka. Iso nga kidawak man iti pasensya. Mabalin, Mare. saanin aday tati panunutem. Umay kagit din. Mapanta iti ayan ni Mari Andrea. Aguro uray iti guardhouse. Umad-ado nga miyan ng titao. Kasta. Wen, iso nga umay kan, pare. Kunak mo di ka umay, tawagan ka kuman. Impa-photocopy lang dyan nalak iti library. Apay, anya ko matibagam. Awan klase mo, saan ka di? Wen, inton alas 2 manan. Umay ka nga rod. Intapay mangan. Sika manan ti aggastos. Kat, anya ko ma. Basit lang ang mat. Basta saan nga arak, ti paggastusan ta. Apay nga arak ako na. Kas lapas pasagitan na. Sa anak nga gininuman niya. Di library.
Daytang ti kayat ko kan ka. Nasingpet ka, Ismael. Iso nga, di ka ko magpalbaliw, ha? Uy, di na kumaigaman akasta. Nagaduti makakita ka data. O ala, umay ka nga rudan. Tamanganan iti kantin. Umay ka. At agamad gaya man, Melchor. Sa dino tinapanam. Pasensya ka, Andrea. Nakabasbaso lakpay kit din. Apay, sa dino nga min tinapanam. Napanak man pa'y nagpangin ni Jay Babati Grotto. Matutan na sakit tinakam ko. Anya, Kan mababay na kini Marilydia. Gapo iti bagbaga ni Josie. daytang harod ti pagsidaw. Agim imon gayam. Apay nga rod asaan nga agawin. Oray agawid. Jak matlaawatan. Anya, Kastoy lang arudan ti kinarigat ti pamilya mi. Ibabay na kami pa yun. dayta tirigat na no saan adag iti masaknan ti agdesisyon. No may papan iti kakastabanang. Ha? Tay bagakan ka, Melchor. No anya ti marikrik nam ita. Isumat ti marikrik na. Wah. Panagriknak kat nalipatan na ko ni Warren. Panagriknak kat nagbalbaliwan. Pasaan mat akas di iti. Kasla. Paspasagidan nak ni Andrea. Ang amala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Masakitan talaga. Well, Andrea. Wen gayam. Sabado ita. Agawid ka pati ka ni Alvin? Saan ka nun nga gawid ni Alvin? Mabati ka nun, in boarding house. Kasta ka di. Urain nak nga rod, ha? Taagkuyog ta nga agawid. Sige ha, kung isuti ko na. Sana bale. May salaang ba't nga oras nga urayan na? Sige. Inak pa yung Roger Library. Inak pa yung review. Oh, Marilydia? Naturod ka matlap ta nga umawag anya. Apay, agpasensya ka. Sana bale. Jakon ituloy ti agutang. Imawaga, takayat ko nga ibaga. Adi ka kumamot ag panunot iti madi kada kami iti asawa. Nga ta? Naturod ka mat nga agsao iti kasta ah. Ha, unay kamutan, Mari Josie. Pangasim, tadi nakpagtungtutan. Sige, okay lang ang kanyak nga oray da kayon ti agkadwa ka ni Melchor. Total, jak matla ay ayatan ni Melchor. Jak maaramid ti ipapabasol mo, Josie. Tauray na tayon ti asawa. Jak maaramid ti makilalaki. Napudnoak iti nagsin napataan mi iti asawa. No day talang ti bagam huston. Bayjay matlagayam ti ibagan. Awan ka us-uskan na. Jakla ko man sinungbatan. Nakatugaw ni Melchor. Katkit kita, anak. Amo ka pampanunutan natin naramit ti asawa na. Ibaga kumati imbaga kanyak ni Josie itay. Ang saanan. Tama nga nuad at dala ang agparikot. Kaasimat. Ay, agawid aklangan. Total, nagpakadakmutan ka ni Andrea. Ay, itikas diya pa nagsasao ni Josie. Adayon nga agsinublanda nga agasawa. Marilydia! Mare, mabit man lang. Ne, apay akin na makamnak, pari Melchon. Mare, agkidawak manin kan kay ti pasensya. Di ka agdanag. Okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Agyaman ak, Mare. Agawid ka. Wen, tani, sumip ngatan.
Kat saan kanupay nga agawid ni Alvin ita? Ado nga minti asikaswan na. Ne, huwag ngagpaiso. Sa Baduita. Apay ngayon pa lang ni Ismael. Sumip nga ito na. Ada siguro inton madamdama. Naggidanda ka no naglugan ni tayo ni Karen. Anya. Sige, mapanakon pare Melchor. Sige lang, mare. Agsubliak mo tan, iti ayan ti swimming pool. Apay nga ita ka lang nga si Mang Pat Ismael. Sana'y half day kayo lang. Uwan tatang. Ngam nag-review ak pa'y ngamin. Sakto nagawid. Sigurado ka? Uwan tatang. Oy, Ismael, di nakapagpungtutan, ha? Tana ibabay na kita yung kapo iti inaramid ti inam. Ha? May ninanang dito eh. Imawag. Anya timbaga na. Agsinnoblian kayon? Saan nasakti kinasarita na? Ni Nanam Alija. Katamom. Imbaga nakit din. Nga da ka no relasyon mi adwa ken ni Lydia. Anya? Isasapay ko ma. Tasan mat nga umadayo tirik na ni Alvin kan ka. Unay mata ni nanang. Ulitak manan ti ibagakan ka, Ismael. Lipat mon tinam. Unang mata ti kas tayo mapaspasamak iti pamilyaan mo. Okay kas din ni tatang. Awan mat yan mat amadi nga nararamid na. Yung apay kas din ni nanang. Awan ganas ko ngagyan. Langro na. Kat imadayo mo tirik na ni tatang kanila na. Talaga di si Dudo lang nagsina. Saan akla ko mananay tao? Lukas tayo mo't lang, tisam kan rigat ang mapaspasarak. Ismael, api nga ta ka dito eh. Sumip nga ta na. Ha? Agsangsangit ka? Masaksakit anak una yun, Karen. Apay, anya man ang ti problema. Nakababayin man ang tinaramid ni nanang. Ala, dungog ka. Tayo sa laysay ko tinapasamak. May salay nga pamilya timpay ita dito swimming pool. Inak mamat iti ayan ti parot. Umay ka, Melchor. Oh. Mapanta ijay ayan ni Marily dyan. Kanin tayo man ti fruit salad ngay naramid na. Awan mat namin ti ado nga in may anag swimming ita. Uray, da kayo lang, Andrea. Kalkalpas kumot anag merienda itay. Umay kakit din. Umay kan. Tamapanta iti ayan na. Nanang! Ala, umay kan. Tulungan da kami! Ah. Nanang! Ha? Ano day jay, Melchor? Ti Ubing, Andrea, malmalmas. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo a napaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti mat direksyon ken musika. Jonah Rebutaso. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay